Hello. Kumusta? Kumusta? Apo? Kadagiti gagayem ko iti Facebook. Kakabagyak iti Facebook. Nangruna kadagiti kap-apelyido nga Angkiliano. Kadagiti kabagyak nga Angkiliano iti nagasabali ka luglugar. Around the world. Nangruna po kadagiti kakabagyak nga dadita Pilipinas. Sakbay man bay nga nakayam rugyan iti ito'y napanunot ko nga ramiden kita nga malam. Kahit ko man bay nga kablawan iti naibag nga malam. Tayo dito'y Alberta, Canada. Naimbagmayat nga bigat tayo amin kakabagyan. Dita Pilipinas. Ken naimbag nga orasyo kunaklatan. Kita luglugar ken banbansa nga kayo pagidyanan idata nga oras. Ket siya man gayam. Ito'y nanumo nga kabagyan nyo. Jesse Espiritu Angkiliano. Bueno, in short, tawagan daklatan kakabagyan. Ken gagayem ko iti social media. Itinagan ko nga Mang Jess. Wen agarami dak iti vlog nga Ilocano version. Kita sapay la ko ba ta kayo magustuhan. Ito'y nakarami din nga nanumo unay nga vlog ko. Kita sapay lang kumata ito no malpas ting kayo panagbuya kita i-click yun to man dayay bagbagada ka share like and subscribe. Kita title naman gayam na ito nga vlog ni Mang Jess iti Ilocano version. Kita panaglukat iti may isa nga box. Ada iti in-order ko nga may isa nga kasapulan iti panagkaroon iti vlog ta daman nang advice kanyak nga napinpintas ka no dada ito gamit no ada iti intention mo nga garamit iti vlog kita patasin tayo man ti garamit iti vlog ta
Barbaric lahing no adomot iti agbuya, ag like and ag share. So dito get naidumdum mga vlog Ilocano version. Well, gagayam ko ken kakabsat ko iti vlog social media kunak kuma. Gamit tayo man iti Ilocano version vlog ni Mang Jess. Kete. Title na tayo ito, vlog ko at panaglukat, unboxing o box. Panaglukat iti may isa ka kahon. Ilocano. Panaglukat iti may isa ka kahon. Kita pwede kita nagurdirak iti ibagbaga nga V8 sound card nagurdirak sadya ay Amazon. Hindi man ti kuana kasamsampit na lang nunay so nga napanunod ko man nga yaramidan iti vlog ta barbaring no makatulong mo't kadag iti padak nga Ilocano. Unboxing panaglukat iti may isa nga kahon iti V8 number of pieces kuna nakita 1 of 1. Total weight is 1 pounds. Nih, medyo nadagsan man. 1 pound. Kita antayon nga patindugan unay hintay panagsaw. Rugyanan tayo kiti nga lukatanen. Tapno mamuan tayo no ajati kargana tayo ito nga kahon. Kita ibagbagata ka masabol ka ro tayo no adati intention mo nga garamit iti napintas nga vlog uno YouTube masapol nga daan ka iti gamit nga kastoy kita nalukatanan. Ato kami niti available na time tayo iso nga napanood ko mamit na estiman tayo kargana apo gagayam kan kakabsat ko iti social media. Oh, dua gaya mga box. Bisa nga dakil, bisa nga basit. Dikan na lang ito bisa nga dakil. Pangpadagsin lang diya. Kan pangpangina iti bayad ti panagpadala. Stiman, iti kana. Box na ito yung audio card. Oh, made in China. Made in China.
Made in China. Basta dito Canada halos amin nga produkto dito Canada kita made in China mutlan. Gamin laka nga adayo no tigatangin nga produkto kita made in China kumpara kadagiti produkto nga agapo iti sa baling banbansa kas kumay jay US. Italy kuno jay Korea adayo nga nalaka iti produkto ti Canada kumpara kadagiti produkto iti sabsabaling nga luglugar dito Canada ket adamot ti kuada dito adamot ti manufacturing adamot ti manufacturing companies da dito Canada yung han nga kastoy nga klase ti produkto ti ayan ti concentration da ayan ti concentration da ket nagitay nangingina kas kumay ti panagaramid iti helicopter panagaramid iti fuel refineries kasi iti produkto da dito kita adamot ti manual na gayam dito nga nakakami kasi ti manual na ito man ti tsura na damot ti box na pa dito kita begitu kan begitu cables na cables kable connection dito V-card tapno gumana connection ti V-card to laptop uno V-card to cellphone. Kita ada talo nga ada talo nga kable na talo nga atitid daw ken dumay isa nga apa ba konektor dito Kastiman ti kabuuan na dito yung V-card remol remol dati volume na dito dati volume na nga dito kita mic kuna na dito volume ti mic mic kit dito with may sa echo volume ti echo kit dito mo basi ka dito dito sa ti power dito pindutin tayo man matagaya dati initial charge na kita nih kulay green dati may dagiti agdudo mga agdudo mga ports kuno pangikabitan kadagiti nga kable dito didakkel dynamic mic kuno na dynamic mic condenser mic dito iti mo kayang i-connect DJ ko no dito condenser mic mo microphone headset dito mo i-connect DJ headset mo headset monitor dito mo nga i-connect iti
monitor iti laptop no gamit ka ti laptop. Timutan na iti wano dumadong mga chords na dumadong mga chords para ka dagiti nga slots. So kabel tayo, i-connect tayo dagiti nga chords na ta. Tapos mapadas tayo no agwo-works na utlaeng unuhaan. Okay. Connect tayo dito charging. Dito charging. Dito charging. Dito slot papan di charging. Di other end na kita USB ports. So mabalin tayo nga i-connect ka dito iti cellphone charger uno direct iti computer. Direct iti computer. Ito multiple connection to USB. One in multiple connection to USB. Dapat nga slot na dito So i-connect ko dito may isa para iti V8. Okay. So it's working. Nagkulay red. So ibig sabihin work. Nagcha-charge suna. Oo. Okay, tapos nagito yung mga connection na live 1, live 2. Okay, dito live 1. Dati live 1 ket no ag live streaming tayo. Masapol tayo dito live 1. No ag live streaming. Dito port na nga gayam ket nga size dito atay babasit nga size duwa klase ti ports nga pang smart. Dito dagiti nagkakaon ng ports ti nagkakaon ng smartphone. Tata dito mas latest nga smartphone data kasi ti ports na. Mas nalapad basit. Mas nalapad basit. Kas nakita yo. Oo. Dati kuha tayo. Basit. Dati mapan TV8. So connected to Connected to live 1. Ako na live 1. Dito may sagat para charger. Pang charging, mapanijayin ti laptop connection. Dito kasi ti connection na. So, gimata kiti ada ti pasurot na nga connector. I-insert mo lang dito tapno iti kastakit dati other end may connect mo lang iti laptop. Connect mo ito laptop, ni-connect mo ito cellphone. No? Other end na, may connect mo ito cellphone. Oo. Kahit kung i-connect ito laptop, tapno ito kasta, matesting tayo ito, matesting tayo ito sound effects na, laptop tigam gamit the same mat lang tayo i-connect mo iti laptop o i-connect mo ito cellphone, the same mat lang, the same effect. So i-connect ko ito iti laptop, tapno matesting tayo iti matesting tayo di effect na kasi okay na i-connect kan akit anya pa okay headset. Okay o dito yung headset i-connected dito yung headset ko dito headset connection.
Ito kita personal nga headset connection ko dito eh. Personal headset connection ko. Tapos ito kasta. Mangag ko di sound effect habang nagre-record ka. Mangag ko di sound effect. Oh, so okay. I-connect ko dito headset. I-connect ko dito headset. Headset ko na dito dati headset dito So ito headset yung i-connect. Ito headset. Okay. Kasi connect ito headset. Tapos para dito mic. Para dito dati may connection na mo dito condenser mic. Dito yung about kita para ito condenser mic. Condenser mic. So dati condenser mic ko dito naka-connect na kasta. Oo. So check ko lang. Check tayo lang no dati connection to condenser mic ko. Mabalin. Sabali ti ko na ports na. So dito may sa gamitin tayo, condenser mic tayo. Oops, sorry. Dito dati condenser mic tayo dito di connection na kastoy. So tamang-tama dito slot tayo. Slot tayo dito condenser mic. Dito may kadwa nga abot. Kastoy ports na. Okay, connect tayo kastoy. Okay. Then that's it. Dati live 1, live 2. So mabali mo pa nga i-connect dito yung may sa iti cellphone, hindi yung may sa iti laptop, uno parehas nga cellphone, uno laptop kasi. Okay, kita padasin tayo man nga no epekto batla Ito iti power on, power off na. So i-turn on tayo. 1, 2. Okay. No nagkulay blue, ibig sabihin naka-turn on naka-turn on. So it's already connected. Okay. So padasan tayo man. Gamitin. Mangga na matlae. Okay, now i-connect tayo dyan So ito ating mati connection niti pato connection niti mic condenser tayo. Okay, sounds good. Sabalin sana. Ayos na. Hello mic test. Napunta man may kabel na tayo. Na. Okay. Na. Ante tayo na yung kabisado tayo nagnagan di parts iti mic. Nagnagan na tayo. So, sa pangit tayo. Kita gagamitin kita ito mic. Hello mic test 1 2 3. Hello. Okay, medyo agay ko ina volume ko datay echo na.
So nagamitin tayo dito pinaka condenser na dito foam. Hello. So patasan tayo man nga ron. No. Agwork mit lang dagiti functions na. So naka-echo iso na volume. So ipabasid dito yung echo na. Hello mic 1 2 3. Hello mic 1 2 3. So dasta no naka minimum kit no volume tayo dito echo na. So kas mangyagyo agwo-work dito echo. Okay. Hello. Hello. Testing. Okay, voice over. Turn on tayo dito yung voice over na. Okay, ganito. So, once nga napagana yo, i-testing yung tulata na eksperimento nyo. No, niya ti gamit na tayo agduduma dito yung pada sa tema dito sound effect na. Mas lago pa dito cheer. Okay. So, dajay. Nangigiwit siguro dajay. Volume kayo sa nakapoy. Marasikman nga i-connected i-ayos tayo dito connection na. Sila nakapoy dajay. Okay. Baka ano muna nga ako. Hello. Sila nga napintas. Dati ko na, echo na. Ay dati. Hello. Hello mic test. Baka volume. Baka pwede dati volume. Madimo. Dalata. Dati nga napintas nga music na. Baka nga napintas na tayo connection. Ano unay nga na-plug. Minsan kayo unay nga may plug. So dyan, karoon iti sound effect nga sa bali. Okay, nasa tayo man ito. Okay. Hello mic test. Na-eliminate datay ko atay ang napintas nga sound na. So kasjay. So patasan to datay cheer. Okay. Patasan tayo po datay kasla unity billet. Datay nga gunshot. Okay, gunshot. Jadi tunog ti gunshot. Dati nga Okay. Good. Kiss. Laughter. Okay. Applause. Okay. Palakpak. Okay. Dindel. Ding. Dingle. Then jiggle. Okay. Stas. Okay. Push. Okay. Voice change. Pada sa tayo matay voice change. Hello. Jadi another voice change. Hello. So yeah, another voice change. Hello. Test 1 2 3. Dati voice change. So kasi sila iti connection na dito nga ako. Sila iti connection na dito nga video 8 sound card nga kung kunada. Video 8 sound card kita kasi di connection na. So dapat available nga ko to live 2, live 1, live 2. So mabalin mo ay connect ti laptop, jamay sa mabalin mo ay connect ti cellphone ni jamay sa load
dua nga cellphone kasi ulan dua nga laptop baki ya o kasi lang gigayon ko iti Facebook yan padak nga Ilocano kita sapay lang ko mata nakaitidak mo iti basit nga kaalaman dito YouTube. Kita dawat ko lang anyo ko mga lilipatan i-like, i-share, ken subscribe mo dito nanumong vlog tayo. Nga ti naganak it Ilocano version vlog ni Mang Jess in Ilocano version. Ket kumusta kayo lang amin ditan kakabagya nang nanguruna dita Isabela Cagayan Valley ken dita Abra adumot yan ti pamilya Angkiliano dita Abra ken aduma pay nga lugar dito buong mundo dito Canada dita Saudi Arabia dita United Kingdom ken around the world kita regards lang kanyayo amamin ditan nanguruna dagiti kakabagya nga pamilya Espiritu, pamilya Angkiliano ken pamilya Grospe nga sumot iti apelyido ni Mrs. ko. Thank you very much for watching and have a great day in Canada, have a great night in the Philippines, and have a great hour in different parts of the world. Thank you. Bye-bye.